Kita ke jalan kita lagi di Podomoro Komplek guys. Kita mau OTW ke Masjid Al Jabar. Ikutin kita guys. Luas bener nih guys komplek ini, masya Allah. Saya lagi di Bandung guys. Oh, terbalik guys. Enak bener guys riding di sini di Bandung. Kita pakai Satria FU guys. Anjay, keren guys. Bandung. Bandung. Ya, jalan sawah-sawah guys. Wah, luar biasa. Bandung. Buset lah.
terus lagi guys ya. Kiri lagi. lanjut guys ke perkebunan sawah-sawah. Waduh, Jalan Bandung guys.